Nzovu, ubona mama wawe umusaruro yari akwitezeho ari we yakubonyeho? Baranduze. Bande? Indaya. Ngo iki wo mugabo? Musenyeri arakekwaho kunyereza amaturo akaguramo indaya. Ese Roki, kuba udashaka umugore basi tubimenye ko ukiri muto? Ntabwo ndi muto ko tuba ntarongora cyangwa ntatera n'inda cyangwa se ntanatunga umugore. Nese ntabwo uratera inda? Ibyo bintu ntabwo bikureba. Ariko hari ntashonje. Ese Nyamabo, ni ibihe biryo ukunda ku buryo utabibonye wumva ubabaye? Ntabyo nakora bibaho. Nubwo wamuhama byihari. Ngo iki Pasiteri? Ni iki kigutera kurara wipfumbase wizinze nk'ipine ry'imodoka? Wasanga bayababuza abamuraza. N'abana bahiye bari i Kigali, n'abana bakeye, n'ibyuki n'ibyuma bihari, cyangwa yabuze amafaranga yo kubishyura. kandi harimo n'ab'ubuntu. Mugabo, ni igiki cya mbere cyakubabaje kurusha ibindi? Hari nk'umusaza wapfuye andi mihumbi 2 sha birambabaza. Yari yakubwiye ngo iki? Ngo nyohereza 2 ngo naza kuyaguha. Shanka ejo numva yapfuye atayampaye. Ko mugabo ngo baca umugani mu Kinyarwanda ngo iki? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo akatabuze mu rukoma ni iki? Uvuze ngo iki? Uze mu rukoma ni iki? N'amashanga. N'amashanga. Urakoze cyane. Ngo iki ho mugore? Mugabo nswe yama nk'igihumbi ni igihumbi. Bari umuntu mbona nkanga kumuha igituba cyane. Imana izakubaza ngo iki? Kubwiye ko Imana izakubaza ngo igituba naguhaye mbwira ibyo wakuye muzavuga ngo iki? Ese mu by'ukuri indaya nazo zirasenga? Biva mu gusenga. Hari igihe ukubitwa imyinyi ikavamo, none ndashima Imana ko imyinyo yanjye kirimo nk'abanyiseka. Tonalite, story imwe ku ndaya. Wowe indaya ejo bundi babwiraga bati ete sura rwaye, yego ndarwaye. Si durayifite. None se ubwo ujya wibuka gukora uko wibuka kubwira abantu baje kukugura ngo bakoreshe gakingirizo. Ubwo hahise basubiza ngo iki? Ngo ngiye se ko batagakoresha bajya kuyintera. Ngo iki buriya? Kukiza umuhungu ari ujya gutanga inkwano? Kukiza umukobwa watazitanga? Kandi mwese mwaravukiye amezi iki? Ngo nishimwe ry'umubyeyi. Ese we nyoko naga ari umubyeyi? Niko muko, waho inzozi zawe ni izihe? Nizo gukomeza nsambana kugeza mpfuye. Ndaziranyara we. Ucuruza umupuri. Curuza icyawe cyane. No mwana rana. Nzovu, ubonye miliyoni 30 wakora iki? Mfite mbonye miliyoni 30. Nahita nshaka ibyangombwa byihuse. Nkabanza nkajya ku mugabane w'Iburayi. Ku mugabane w'Iburayi gukora iki? Nagerayo. Nimba habayo roge. Nahita nshaka umugore w'umuzungu. Umugore w'umuzungu usuka mu maziki. Nkamubomora, namara kumubomora nkagaruka i Kigali. Jackie, bibaye ngombwa kuko ibintu ufite byose muri telefone yawe Abanyarwanda babibona. Ese tuwe. Ni ikihe kintu waba ufitiye ubwoba ko bagiye kubona? Turatuntu tujya kora tukabura twinaze hanze umuntu agahungabana. Turatuntu two rwose twuzuyemo. Biki, ari umugabo ukurongora ntahaye, n'utakurongora agaha, bahitamo uwuhe? Kurongora ntuhaye ibyo bya bimaze iki? Uzabarongora Kigali kuntu banga ndetse baravuze. Dafi, nahe mafaranga baguha ukava ku nzoga? Amafaranga? Yego. Sha yampa amafaranga nzanywera ubuzima bwanjye. Yashaka kusiza.